วันนี้สมทุ่มจุฬาสังนิสมนี่แหละปรุกันเนี่ยตัวกันมุมแม่คือ English Congregation Church เนี่ยสับตรงกับสมเนี่ยอินคอมน้ำมันนี่อดีตกูมินนะสังกัดก็สนใจเลยปริยัติเนี่ยเสียดเวทครบไหมอินควรท้าที่กันในเทียที่เราต้องเทียมเราน้ำดังจะรำปอนั่นนี่จะปอกส่วนช่วงนี้ English เป็นอะไรสิบอินคอมนะหุ่นกำลังดูไม่ที่เชื่อเจ้าแต่งEnglish Congregation Church ไอจอลtiming อะไรให้ English Worship Service every Sunday สองเนี่ยเพียงอินจริงเราสมและจันเดียริงคอมเทนนั่นนี่ตัวพวก welcome อันนี้ที่อินหลังจากกูไม่นี่ไอ้เหี้ยหุ่นเป็นแล้วเนี่ยอามาหนุ่มไปเวลากันมวยสินะตัวฟิสปุ๋ยข้าเนี่ยกินตากูไม่แต่ทางนี้โฉบเทียตัวลำสปรายเวทนั่นนี่ให้สลับกันเราเหมือนกัน English Congregation สับตรงEnglish Service ในน้ำมันนี่ที่เสียละที่ชวนนินให้เรามาเฮียนกันเกาะหมูลูกของเจ้าสินัดมันปุ๋ยออฟฟิศปุ๋ยแสงขันไว้ที่นี่สมทุ่มจุฬาสานี่สมเนี่ยบริการเนี่ยมาปุ๋ยเป็นเรื่องที่ตัวตรงๆแต่น่าจะที่สุคริสต์มาหินจุบไปกับบุกเจ้าว่าคนเต้นช่างกันด่าเชียกันตีข้าวอินปอยที่เฮียนประเทศทุลำปังการสินัดมันไปกันฮอลซาอุดรนี่เฮ้มันนี่หนูแบบไม่มาเห็นสินัดออฟฟิศเนี่ยมอเตอร์เฮเก่งตามชวนที่นั่นเราด่าตัวไม่ด่าอะไรแต่ก็มาสบุกรูมันนี่ตาการเฮลัยการมิชชั่นเอเรียนี่ที่ช่างบิลดิ้งช่างดีพาร์ตเมนต์ช่างออกมาโมเฮ้ingin siap Synod headquarters stockroom 20 di hian hei Mizoram Presbyterian Church Synod office ama sang ve ama ngel het ve tira Presbyterian Church of India Light of Life India ni lo chữ lốc teng Phiat zao nan shim ingin siang lại ta hian Mizoram Presbyterian Church of India Synod office to the glory of God. Foundation stone a building history sang ni pasaria phun Reverend Walal Chunga moderator khati hunlai moderator Mizoram Synod te ni Reverend Williams building te ni Synod hall lian cho nên giờ tại hiện là lại mua làm nó tiền này là điều nó form ngày giặc program point một số thằng ta này phi chung cái first floor này nghe tại nó receptionist thì tên này in chầu tên cái second floor là người ta anh room nghe ông có dùng Bluetooth để chém là bằng Synod office chung room department rang om na chung na Jem Light Hall utility chung li na Trust Revival Archives PES devotion room chung thum na Executive Secretary in Charge SMB Mission Board KTP Social Front Committee room chung ni na Synod Secretary Executive Secretary in Charge MSSU, SL and PB, Kaushan, Meichia, Service Board, Prison Ministry Officers Meeting Room, Chong Khatna Khan, Moderator, Senior Executive Secretary General, Finance Pension, Campus Ministry, Mamo Lamna, Chuat Zolku, Lai Akhan, Driver's Room, like the last day anymore. I think she had better cop, my second floor near here. Dining room officers meeting room kan chawang ka tin tar tang kha Synod office kan culture kan thei don ani ni third floor ani no ta hen committee room tu ni committee room ma kan chaw ta ni hen floor nge ni vai fourth floor and archive table khan chi kan che chu to khamo fourth floor ani heline revival room ama heline devotion room ama solar and trust department education Presbyterian English school ti teni chuak zelang kan chho lenga
sau zel te ang beng war na no fifth and top floor chu ti hi lo ni rup mai ni lo in khara Mizoram Presbyterian Kausan Jam Light Hall Synod office ti lan ta ti khan elama hian velaman utility room oma helama hian lift chole don chinela angela hei chu em don ni to lo ve fifth floor man thleng lift po mai chho du chuan kal zelang kan chuk le ta a sia tur ni Synod office kan do don rang rangin sia chela chun YouTube khai hong le tanga simi flora chuan nge ti kha sia thei do ni ka ma kan uluk takin nge first floor second floor ti ka sia le ngai ni second floor kan thleng khale ta tual sol kan thleng thale do ne tiền gặp chua lệ ta ne chua khata ya tual sol khani mo em bang te chu moi ve nim moi si bet thup mai ki mi Synod office bula mission veng Presbyterian church oma sia ta tho me thì cho nên Synod office kan chua san ta lại buông hero pui le mai lại Synod mun fek ani hi General and Synod book room Presbyterian Communication Department office te ni mo la mu le sing alo tan beng wa thla kin mi se thit khani ka ringa chuanin ni main entrance khani ta ni mo ti ra lu na ber Synod fiscal lu chuan salai bung ronwa hasu tang son lu veila mo chawin kela ma motor tlang chaw thei ni lu tlang por po hian thei thawa ngoi nen chin rang tang Mizoram Presbyterian Church of India Synod office ti ni ta ei ground floor chu ni ta ni mo motor an da tu mai garage om ta staff te tan te po niang chu mo ti khan so la sa English congregation kha ani ta so mo ni chu motor hu na ti ka hriala tho me ole ko thang lo ka khuanin ti khom hai mai ko Synod book room headquarters sa India ko book room ani ta ni ei mission veng biakin kha mo so mission veng bi hing zong hi Mendas building is Synod property Synod and convex Synod ta ni mo mi khang sang nan lo ni di khre la achak le ki zo sap thar building te ni hi Mendas building te ni ko ngai lon ka chawang miang hei son veng biakin lo ni ta hei biakin mas saber ne ki engje ku mai sang khazera som ko pariat biakin pui mission veng Presbyterian Kausan Presbyterian Church of India te ani hei biakin mas saber ni Mizoram chuan mo 1898 rei vang le mai sang khazera som ko pariat chu tual zol sau takan nei ti hian mission veng Presbyterian Kausan biakin chu kan thleng ta nghe ta hình diệt hay là hiện mission veng Kausan centenary ni som panga thani sang khadira som ko pariat tanga sa ni som panga thani sang khadira som ko pariat mai son ze lamu Philippi bung thum chang som par ti hen biakin alai kong ko pui omasir to na buka hei in chiar teng mission veng Kausan biakin lung hum ni February ni som pathum sang khadira som ko pariat hum tu pachong je ka hon ni
April ni ruk sang ni som pakata yakin thari honani hong tu reverency lal sang le na synod moderator ole ama beng war thak em o sang kan le hoya synod bookroom khamo chuan ro pui khop mai hun le ni kala yakin ro pui tak tak hi misal ko pui le che ve la hin hôm sầu dễ là chọn hết thì lại hiện in con xin nó bụi bát thế thì tỏ mai là biết cái này trong con sầu con hết bụi quarter phép cái này cô xin nó pastor thì bọn ông mắng hey moderator mission về pastor quarter so cái này kita hentar kul pastor quarter mission về pastor biel hey moderator về thung ni ta ni synod moderator bangla lang tiku mai kan kal zela ti chuan synod moderator bangla sir tang chuan om na hi moderator le conference hall velian sama bo ro po hi azang sok tel telani khu tilai tang khon school pui kon tali ni chau thei ta mo chon tian ei synod moderator bang lai ti taku mai man lai kut nu te pon yang a zo mo ai hu nom em ani a zo om kel kul kho mai hei mo ole ai sei chawang o ki la hian kan chawang ha synod conference hall kan pan chau don ta ni step ama lai ko pang heng po hi nget tluk me step ti moderator bangla tu kan chau ta khu lai khu school pui kon kha ni der maya thing kung om thup maya a tin wam em ani thing kung te hian hey khai ti hian synod conference hall kan thleng ta ngai lo na mangala kal ngai lo poi na mang karing mo về đó mo hey Council of Churches in Mizoram kauhan pakua pariat pakua Borvel may lom ko mani zona bung som pasari chin tha zona in bung khat na thuka thupui mangin sei that me kania he synod conference center he ti hi tu na din na nia sei thar me kani ole ti chuanin tiền điện mới nè vàng khăn cái xí ra hiện một thế ông ót thì khá in sao tay là anh lũ chưa định là mà cho cần thay ta anh nói mà nè thiên cung ông sùng mày hiếm không thế lại mi chỗ là hiếm à conference hall bộ sẽ làm ăn thế mấy thế à với hiện sự khăn đi sống thung trở lại sáng này sống như lẽ và lúc này anh em ziak ở mỗi về design thì Christian Thalai Paul Golden Jubilee 1954 to 2004 sáng các cô sống qua Pali từ sáng này Pali hay lẽ chân hi lalpan min pui ni Samuel Pakhana bung sari chang som pani ni som ni pani February 2004 Christian Thalai Paul Central Committee ole lom ome anh hành xây thar lẽ ngạ ama ai môi trắng lúng mùa nồm do kiên suốt ngày tụi rằng ai ô khai vắt tiền nồm sùng về hay lái thiên cung tới hiền ô tiền hay dòng hết này đấy tốn tiền một áo xuân chỉ cho anh
Synod tlang atang chuan conference hall tlang atang chuan kan thlir thui thei khop mai so tlang nuam mu theia su tai re ek le ai lo lang ve mo ole ti so kan su khlata ni conference hall atang chuan kan le ta thil poi mo tak kan mang thin ti khria ila le kabu release nan te poniang in nei lom nan te poniang mo thil si sang he conference hall hi mang thin ani sia ve tha mai ro sei that me kan ya kina chuan chang hlong zokin man lai thei tu re nei re pum pui kha o mang ti be sei la ole wain hi sen khani som thum zila ai sang ni som ni paro ni lai tho tran ani le thame ka sen khan ki ha dam dup ania thing moi tak tu ki om khup maya kan su thau zel chon ti hian school pui kon kan thing tha don de ani khi mi building khi Arizona College building thi khani boka ai hian in nga moi sia ka well strong mani hei chu kan chia lawang kan chuak thla school pui kon lai tak chu kan theng thale ta ti zong kha dang wan huang kan in ko mu theni ro se ma pui benefit channel thi tu chu ka lom thu ka sei tak zeta arem chan chuan kan lai mu le content dang kan lai thi ho le don dia ole bye bye ole ni le nuam ole